Maksud hati lon termayang karena bungong jroh di mata. Cuba jawab lon termayang buke bungong kena tanda. Sebab galah dalam hati karena kedahan sabe. Supaya bungong bek laeli bahan lelun persa botang ke. Rasa hati lun tak bimbang akan gata hai idaman. Tidak rupa lun ehan ban menana rasa dalam pandangan. Menyodinda kesetuju ya ale talang kabatun